Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke bathanda bomculo maskandi kule channel ke enilethele zonke izindaba ezihamba phambili ke sekuvele ke okusha ngawo ke umcimbi laphana ke wakhe ke uNgizwe oqondene ngqo nawo ke umcimbi wayo ke EFF njengoba sazi ukuthi ke uNgizwe nayo ke EFF uJulius Malema ke banongabone ke ngasolinye kuvela ke ukuthi ke kulomcimbi ke wakhe ke uNgizwe abize kuona ke abaculi bamaskandi eceleni kwayo ke laphana ke iMoses Mabhida ecelwa ngawo ke umcimbi wayo ke EFF sekutholakala ukuthi ke abaculi ke abathathu ke abazi inkunzi laphana ke emculweni namaskandi bazobe bengekho okubala khona ke ukhuzane ke umfo kaMpongoze ugatsheni ke umfo kaNdlovu uphinde kube igcwamelisha ke umfo kaManqele kubiwa lokho ke ukuthi ke zizobe zingekho ke zontathu ke lezi inkunzi laphana ke emcimbini wakhe ke uNgizwe ke umfo kaMchunu bezinga ke bengizina namhlanje embukeli siyabonga.